نيكدي ما لنورا جليل پێکڤەگرێدانا کەلتور و زاراو و هوزان و هونەرên جیاواز bi rêya rewşenbîriyetê têtekirin. Lewma çaremîn fîstevala rewşenbîriya Duhokê bê pişikdariya Xalid Dûskî, Wezîrê Rewşenbîrî û hejmareka berpirsên hezbî û hikûmî û kesatiyên berniyas birêve çû. Gomerem ji vê fîstevalê alagorkirina ziman û nivîsîn û hozanên her çar parçeyên Kurdistanê bûye. Lewma rewşenbîr lê her çar parçeyan di fîstevalê de berhev bûn. بله اوه فیستوالا روشنبیریا دوک یا چاره ما البر بو کو سالانه و کو ببتنری تک ام سالانه اوه فیستوال بگیرین فیستوال خوی شناف دیاره روشنبیریا گشتی همی لعنه که ود گریتن و گلک ما جخت السر و کلینین ادبی جی کریه ما مهوان هر چهار پارچن کردستان هنه همی پارزگین هرم کردستان هنه اف سوالا بو دو روزاده و کشیتن نزدیک 12 پنل این همه جور تعداد هنه گیران آن هنه گود وجله خواه خانم کارگاهانکار که سلیمانیا هات بود بجید جه داخیه که هبونا جنا ده بوارن هنری و روشنبیری دا گلک کم دهت دیتن کەسایەتیەکان كان هەمووی ئامادەبوونی هەبێت لە هەرچوار بەتایبەتی بە توێژی خانمان بوونیان هەبێ لێرەیە من ئەڵێم بەداخەوە لە سلێمانی و تاکە ئافرەتم کە هاتوومەتە ئەم فیستیڤاڵەوە ئەتر ئایا ئەوە نازانم کەم تەرخەمی بانگەشتەکەیان بۆیان کەم تەرخەمی خاتونەکان بۆ خۆیان کە نەهاتوونەتە ئێرە ئامادەبوونیان هەبێ و دوێمینیشیان هەمیشە لەم فیستیڤاڵانە کە من قسەی لەسەر ئەەکەم قەڵەمی خانمان کەمترە قەڵەمی خانمان نبینەوە بۆچی خانمان ئایا خانمان بەربەسیان بۆ دروست بووە یان دیسان و هەمان شێوە کارەکانیان ناکەن نویسەرێکی ڕۆژهەڵات دیار کرد هەبوونا فیستیڤالên rewşenbîrî dibîte pêkvejiyan û pêkvekûmkirina rewşenbîrên her çar parçeyên Kurdistanê û bûçûna rewşenbîran divêt karên ji vî cûrî bênekirin da ku lêktêgihiştina hezrî û fikrî berbelav bît lê her cihekê Kurdistana mezin. هر وقت هم زانن که ملت ما ملت کی پارچه کریه هر اوی پارچه بونه جی بیا سبب که هم خدان ادبیات کی پارچه کری بن هبونا فستیوال روشنبیری لدهو که یان ل پاریزگین ده کردستانه یان لپشکین ده دیویت سبب به هنده که نویسر و روشنبیر و ادیب کردستانه بتوان بشین نیزگاتی ها یک بن و بشین اثر نویسین یک دو بخونن. ریبر شالی با دینان سات دهوک